Tadi pas dinyalain sama Bang Paing hidup. Ya udah dipakai dah. Bocengan sama Bang Nacing. Bang Japri cuma pura-pura tadi. Pura-pura gimana, Bang? Iya tadi Bang Japri pura-pura. Itu ada si Marco, dia mau dianterin. Gue males banget, badannya bau cung. Maksud lu. Setan angkalan lu. Bang minta maaf bang. Kagak ada pakai maaf-maafan lu. Begini lu kalau di belakang gua lu ya. Mengajar lu ngatain gua bau. Gue nggak sengaja bohongin lo. Bohong-bohong. Ampun bang. Mengajar lu, gua enggak bau. Gua bau tengik doang. Setan lu. Kita hajar aja udah. Bang! Bang Japri nggak apa-apa? Kira jalan juga. Sisi laut. Kenapa? Bukan lanjutin aja. Kiprol. Kiprol. Kiprol and action. Tunggu. Di dialog dulu. Dari ulang. Action. Kangen banget sama Eti ya. Udah lama nggak jalan ini. Jalan juga. Bre, anterin gua ke kunciran nih, Bre, yuk. Pakai motor lu. Yaelah bang, nggak bisa bang. Ini motornya mogok. Yang bener lu. Bener. Nih kalau nggak percaya nih. Tuh. Nggak jalan. nggak bisa. Motor bobrok begini, biara. Cepet Orang mah Bre, nih ya. Bilangin sama motor lu, jangan mati sebelum mati. Prinsip. Motor bobrok begini piara, orang mah kiloin. Kali aja orang butuh kelahar. Cung, Jom, makin sekel aja, Jom. Mau janjian kali. Bilang tema ini gua kesana dulu lah. Apa itu, Bang? tahu ribet kalau dia. Kasih. Closing si McGregor. Rick, sini Rick. Itu tem siapa? Godain dong. Woi, Jangan gaya lu. Gaya lu. Gini gitu. Apa kayak tangan lu gimana gitu? Dek, bisa dehar. Gitu, godain. Jangan kayak jangan. Sampai Yang nyengser. gua tadi mau lewat. Yang tadi gua lewat. Nuking nomor nih, nuking. Ini bener. Jadi. Serah, kemarin Nomor. Ini yang lama banget dia mah kalau jadi dia. Woi deh, nuking nomor. Bang Marco, Nah, lihat Bang Japri gak? Japri. No, lagi di pos no, motor mogok. Lagi temennya mesin cium. Motor si Japri ini. Lu pinjam ah? Jing lu mau mana, Ing? Gue nungguin pak. Enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ya lu nggak bisa. Tadi kita udah nyerocos. Tadi. Dari tadi kita udah ngomong di sini. Iya. Langsung ke sana, langsung. Iya. And action. Lu pinjam ah? Lu mau mana? Warung. Mau ikutin? Open. Bau tengik bener. Parah banget. And Leo. action. Bang Japri gimana sih kalau janjian ngaret melulu? Maaf Eti, tadi ada gangguan teknis sedikit. Kata Bang Marco, motor Bang Japri mogok emang di pos. Iya. Tadi mogok tuh, makanya telat ke sini. Halo, Bang, gua mau ke warung bang. motor si Japri nih. Ya. Katanya mogok. Kagak bang, ini buktinya lah motornya. Tadi gue cing minta anterin sama dia, alasannya motornya mogok. Nyatanya kagak nih. Kagak bang, ini gua pakai mesin acing. Pelit banget tuh bocah tuh. Tahu begitu mau gue bakar nih motornya. Kesian banget tuh bang, dibohongin si Japri kagak dikasih. Tahu. Ngajar kok setan angkalan lu. Udah bang, gua mau ke warung ah. Gaplok aja bang, sebentar bang, mukanya bang. Gue bebah tuh anak tuh, bener sih gue mah. Cut. Kan main dulu. Nah, itu motor Bang Japri mana? Oh, berarti di sini bang. Udah dipakai mau dipakai. Sini nih. Sini.
silent ya. Motor mau dipakai sama gua. Paling nacing brengsek banget. Gak tuh buat siapa? Iya tadi motornya. Bang Marco. Nyala. Udah dia sama bapaknya di bawah dah. Aduh Bang Marco. Marco di situ gitu. Tapi di sini kan, dari situ kan didorong tuh. Lu nonjok nih. Pret aja. Ya, Gitu. siap. Kagak ada ya. Ada itu mampus tuh. Ada ini ada, Pi. Ada. Udah kurang-kurang mau kena si Mampus saja. macam Bang. Japri. Ada emang disengaja. Cum, Ya, motor Bang Japri mana? dipakai tadi sama Bang Paing Bang Nacing. Brengsek bener itu si Nacing sama si Pae. Motor mau dipakai dipinjam. Iya, tadi pas dihidupin sama Bang Paing nyala. Ya udah dibawa dah sama dia boncengan. Gila Cum, tadi Bang Japri cuma pura-pura. Pura-pura gimana Bang maksudnya? Ya, tadi ada Bang Marco. Dia minta dianterin ke Cipete. Males banget gua, badannya bau Cum. Tunggu. Pikiran Pak, kunciran. Kunciran. Jadi Cipete. Aja Cipete. Lu ngajen ya. Langsung. Tadi ada Bang Marco gitu. Langsung. Action. Ya, ilah ilallah. Bang Japri tadi pura-pura mogok motornya. Tadi ada Bang Marco minta dianterin ke kunciran. Males banget, badannya bau Cum. Ini belakang doang lu, berani belakang doang lu. Setan nangkalan doang lu. Bang minta maaf Bang. Kurang ajar lu. Gua nggak sengaja, Bang. Gua agak bau gua. Gua cuma tengik doang. Gua gocok lu pokoknya, gua gocok lu. Gua minta maaf Bang. Kita ajar Bang kita Marco. mah. Aduh. Bang Japri nggak apa-apa. Coba lihat. Berdarah nggak Cum? Enggak. Aduh. Tonjok-tonjok aja tuh orang. Udah, Bang Japri tungguin aja di sini ya. Paling bentar lagi kali Bang Paing pulangnya. Nggak apa-apa dah. Ada. Aman cuma nggak apa-apa, lama-lama juga di sini. Sakitnya itu Bang. Sakit. Nyar-nyaran nggak Bang? Iya. Cut. Ngapain lagi? Kenapa? Bang Japri bohongin Eti kan? Katanya motornya mogok. Tapi malah enggak. Kipral, keep. Nampar ini. Kipral. Kipral, action. Tuh kan Bang Japri bohongin Eti. Katanya motornya mogok. Yang kenceng dong. Kenceng dong. Yang kenceng dong. Gitu. Katanya motornya mogok. Terus mana kalau motornya mogok? Coba. Gua mana? Kipral, and action. Iya tahu. Sian Bang Japri gara-gara bohong sih motornya mogok. Malah kena tampar si Eti. Agus. Lu makan tuh tamparan. Ya. Kayak lu. Kasreng. Udah ya, Bang Japri. Itu mau ke depan dulu nih mau beli lauk, lapar. Udah Bang Japri anterin aja ya. Edi juga udah pulang. Boleh ya? Yaudah deh, ayo. Ya. Let's go. Kak. Bukan. Lo jalan aja ya, Encum pergi aja, lu gak pergi, lu di sini. Gue nanti Lu sono, ke sono. Encum sono. Bagaimana? Bagaimana? Gue habis nampar outframe-nya ke sono. Iya. Gue ngata-ngatain dulu nggak? Ngatain aja Maaf ya Bang. Iya. Diam aja udah. Udah nggak usah. Mas Tongnya? Nggak usah. Diam aja jadinya. Dia ngomel gue kabur aja gitu. Enggak, pas ditampar kan dia pergi, gue pergi aja. Itu aja. Iya, Ke udah. sono. Iya. Ya udah. Berarti nggak ada dialog ya? Kalau mau lu di sini. Katanya motornya mogok. Bentar ya kan? Iya benar dari lu. Iya kan benar kan belok ya. People and action. Eti. Bang Japri, katanya motornya mogok. Taunya kagak. Katanya motornya di bengkel. Taunya kagak. Katanya ganteng. Taunya kagak. Terus sekarang malah jalan sama si Encum. Gimana sih Bang Japri? Enggak Eti. Ini
tadi. Udah lo gak usah banyak alasan, memang Bang Japri mah dasar buaya tanggung. Kalau mau tuh jadi buaya darat sekalian, di laut sama di udara. Males saya tuh sama Bang Japri. Dia berbalik Bang ke gua. Nggak balik dulu ya. Bang. Tamparin. Tampar aja kencang nggak apa-apa. Sampai bunyi. Boya darat tuh. Action. Emang dasar Bang Japri mah buaya tanggung ya. Kalau mau jadi buaya darat, di laut, di udara. Males Eti sama Bang Japri. Cut. Itu belum.